Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. Haya narudisha nyota na kivuli kilichokuwa kimechukuliwa, nafungua mizimu, nafungua majini, nafungua asiri kwanza sasa hivi. Wale mliofungwa na mkazibwa na mkanyima mwelekeo na mkafungwa kauli kwanza sasa hivi na wafungua kauli. Nikiwaita muje mpande na mzungumze, nikiwaita muje mpande na mzungumze, nikiwaita muje mpande na mzungumze. Na nikiwaita muje mpande na mzungumze, na nikiwaita muje mpande na mzungumze kwanza sasa hivi. Na nikiwaita muje mpande na mzungumze, 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 na nikiwaita muje mpande na mzungumze.